Hey basibambe busy abafana bakwamseleku sithi sibhizi noMpumelelo iphinde bengulwandle ngapha. A few months ago ke ulwandle bekhe kavela uba intombazana yakhe egama linguNokwanda Luthulu ikhulelwe, kwaye ke ngoku ulwandle unenye intombazana yesibini yona iyagowa ngoba akayihoyanga. Kodwa ke waphuma uNokwanda wathi ayikho yonke loo nto leyo, yena wonwabile kunye nolwandle, wenza ne-live njengoba nibona esithi they are not confirming whether or not banomntana bamlindeleyo. Kodwa ke waphika ukuthi yena akekho 7 months pregnant njengoba kwakusitsho kwipage kaLady Londi on Facebook. Wafaka ifoto ke yabo bonwabile ebhalwe uba I found myself a true definition of a man. Kodwa ke ngoku kukho i-status eziye zafakwa nguNokwanda, I think kuWhatsApp wakhe, waphinda wazithi share on Facebook. Sithi ke esokuqala, I never thought I would come here and post such things, but ke sengipostela ukuthi sengihlukumezeke kakhulu namhlanje kufike la engishaya khona unyawo phansi. Ayikho ingane azoyithola kumina ulwandle. Usihlukumeze kakhulu and akayisoli nakancane. Waqhubekeka ke esithi noba indaba yaqala esenentombi yesibili, okay shonga yamukela, wangihlukumeza umfana yezwa, futhi ngangithi siyaphuma isisu sami lapha ngathula, ngangasho ngisho ekhaya nakubo ngoba ngangithi uzotshintsha. Lapho watshela intombi yakhe ukuthi ngimithi, ngingamthumanga nokuthi intombazana ayenze izinto ukuze mina ngizokhala. Lapho ngimithi bafethu, imagine kuthi wahlukunyezwa ngamabomu ungenzanga lutho. Waqhubekeka ke uNokwanda akama apho wabhala wathi, y'all have this mentality yokuthi ulwandle ngiyamsukela, nginamanga uyayinaka ingane. If I were to show you guys screenshots and recordings ninganyanya. Yabona ke manje sengikhathele ngempela, lo mfana ungenza ngamunyanya, ngiyamzonda ngenhliziyo yami yonke, angimceli ngisho eduze kwengane yami. Naw ke ngokulenzeka abantu bayabafaka ke ulwandle ubhizi unentombi entsha qaqa ebebheke elwandle kunye nayo, wayiposta kwizitori zakhe ulwandle. Kodwa uNokwanda lo yena zange wafane wamfaka, asikhumbuli simbone mfaka, ibiba nguNokwanda ohleli nje ufaka ke izinto zakhe nolwandle okanye amtheke. So ulwandle ke sana ufumene intombi entsha njengoba nibona nani nazi i-pictures. Asiyazi ke eyomntwana ba ithini into, because uNokwanda ngulo wayephika ibu pregnant, waphinda wathi hayi akaphika ubu pregnant but uphika lento kuthiwa u7 months pregnant. Abantu bayambona ndakho sisu, and then sambona efaka ifoto ezingathi zi-recent singaboni uba e-pregnant. And then ngoku umane efaka isana umntana omncinci, so asazi noba ke ngulo mntana wakhe nolwandle okanye kwenzeka ntoni na. Waphinda ke phofu wazicima le post ke wayisusa. So andiyazi ke noba kwenzeka ntoni okanye ungenwe yintoni, kodwa ingathi ulwandle naye kukhona ushiqi kanye izishiqi aphezulu kwazo. Ingaske ke bakhe baziveze ke nezikalwandle kuseason 3 wezingane zesithembu. Ndiyazi I think it will make the show even more interesting. Sidikiwe kumane sibone into zikaMpumelelo qha, mabaze ngaphambili nabanye okanye bayeke. Inkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. uMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.